Kolasip District Inspection Committee ten vo in khan Omega Center Bayrabi and Endik. Kolasip le tuira constituency ZPM Chalai block panhi te chuan Kolasip le konpui in kar kong chena salutuka siam chatura NHIDCL le contractor te anshil nuwa an natho mason na alo omlo awangin voin khan NHIDCL project manager engineer Saksham Tyagi chu office Kolasip college venga kaljilin natho muan chan azot fia kong siam chatura an ngen non na lekha an thelul bok. Nimin Khan District Level Task Force on Rui Hlau chu Kolasip District DC Office Conference Hall at Chukhoma School Shang le ko centralizing a Rui Hlau chat lau zia warzo ka inzirti na kalpui an rel. Chibai ule Noel Vanal Rat Pui kani a chanchin thar kim changzokin ngai thla ang. Kolasip District Inspection Committee ten vo in khan Omega Center Bayrabi and Endik. Kolasip District Inspection Committee te hian thlathum dana Kolasip District a naupang enkol na home te Endik na an nei thina vo in khan Omega Center Bayrabi Endikin home in enkol na thatlo te dananga kalpuya ni lo te le naupang ten har sat na an to lo te Endikin online mangin Endik nga te kalpuya ni bok ani home enkol tu te chwa ahun taka in enkol na turba ka thok tu hlo te sarkar atanga paisa don ani chin lo awangin har sat na an to chin thu an lo shil ani. Kolasip le tuira constituency ZPM Chalai panhi te chuan Kolasip le konpui in kar kong chena salutuk siam chatura NHIDCL le contractor te an shil nuwa an na tho mason na alo omlo awangin vo in khan NHIDCL project manager engineer Saksham Tyagi chu office Kolasip college venga kaljilin na tho muan chan an zot fia kong siam chatura an ngen non na lekha an thelut bok. ZPM Chalai ti Kolasip le tuirial biala an party candidate pulal fam ki male pulal tan moye te ba ka block panhi shwai tu te nan choi oma Mizoram chak lak lu na kong pui poimo ber National Highway number 6 an ngai saklau chu an lung oilo thu an thlen ani. Block panhi ZPM Chalai shwai tu te chuan tun thla September ni som pathum khan kong chhia zwala lai kon pui kwari bul chu an tlo to thu le hemi chum hian ama engineer Saksham Tyagi ngei po awm thu an tar langa ama le contractor te ne an soi ho na angin na tho alo ni ti na tho ani lo ti an soi kong pui lai taka tuitling pai fai turin contractor ten side drain le ngalan tum thu an soi chu tun thlengin engma malak na alo omlova heiwang hiang kong po ama ain achiat bel cha zwal to thu le hei kong pui mang tu mi pui te ngai poimo lo na ani thu an soi NHIDCL project manager chuan side drain ten fai na tura leivung pai na omlo ni in alo shila hei ZPM ho tu te chuan ma an lak sak thei tur thu an shilani pulal fam ki ma chuan Mizoram Chenom State Tripura a po kong pui thatak tak an siam thei thu le bil kho thlir lam sai da po NHIDCL ten an du phat chuan chak takin ma an lak thei laya konpui kwari bula an soyanga ma an la thei lo chu sha thiam a harti an soi pulal tan moe po in kong pui tha nei tur chuan sub base atanga uluk taka lungchang tha pha in bul chana ngai thu a soi ve bok tundin huna Kolasip le konpui in kar kong hi lir thei tan plan har sat na munal tam hle a furchan tir laya chena sa zwa liber se chon RTP bul chelai ero siam that na thome ka thle mina zia om chan to chungin kong hi side le lam siam ma sakani a hewang hian lir thei in tlan chok alangai ani. Nimin Khan District Level Task Force on Rui Hlau chu Kolasip DC Office Conference Hall an Chukhoma School Shang le ko centralizing a Rui Hlau chat lau zia warzo ka inzirtina kalpui an relani meeting kai shwai tu borsa pujon LT sanga District Level Task Force on Rui Hlau chairman ni bok chuan MLA in thlan puan ani dona hemi tan hian na sataka in bwa sai ani thu a soi malanga chen khat chu in thlan zo lam pu alanga thei ani lain malang na chen khat chu in thlan zo lam po nga thei alani lain Rui Hlau do chungcha nga chuan tha thla lawa chanlak angai thu a soya in thlan don ani awangin ama aya na sa zo ka chan kan lak angai ani ti in tlongai po sang te police le excise department den thei top chwa chunga na sa zo ka chan la turin a cha ani
Scholarship borsap chuan Karkalta khan Election Commission of India hova meeting an nei thu po tar langin he huna hian rui hlo chungchang chu an ngai poimo thu a soya ramri hnaya om district kan ni awangin changna satura ti kan ni atia ECI te hian report atangin an hmalak na hi an lo thli thlai reng don ani atibok meeting a hian rui hlo do chungchanga state level master trainer ten an training nei report an pek baka an hmalak na an tar langa state level training na rui hlo ti to te simtir ai chuan alati lo te veng him tura hmalaka poimo thu le rui hlo laka an fi hlim hlen theina tura ven him chu ngai poimo ani thu tar langin Karkalta lam khan St John's Higher Secondary School a awareness campaign an nei thu te an tar lang bok meeting chuan Scholarship district chunga thalai te rui hlo laka an him jok nan hmalak dan turan soi hova school jang shanga le kaushan thalaya te war zo ka awareness campaign nei ni se anti Scholarship district chunga kholian zwala tengin district level master trainer tur anin ruata anni nen malak tlan an rel bok master trainer te hian an malak na DC a report an the lu ta DC in state level a monthly report alo the lu le thin don ani Voin khan scholarship dai chuan joint competition scholarship chunga high school no pangta na buat sai scholarship dai joint competition a hian zirlai somni pakwaten inti siak na an neya loman pakhat na serana lalram muani marveng high school inala a pani na vopik la nun hlua government scholarship high school ania pathumna kelelmon sangi St John's Higher Secondary High School baka consolation prize dong tu te mi panga anom boka loman pakhat na hian cheng sang thuma akenga pani na in cheng sang ni pathum na in cheng sang khat ania consolation prize hi cheng zanga cheu ani Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui sang ni somni pathum lo om tura Scholarship district chunga mo phurna nei nodal officer tatan nimin khan DC conference hall a training buat sai ani he huni Scholarship district election officer pujon LT sang achu pujon LT sang ana man puya in thlan nei to thule chanvo sang nei to te training or takakal puya ngai to ti asoya nodal officer te training na a until zir te uluk le ngun thuk taka ngai thatura cha in thlan fel fai takal puya ni theinan an mo phurna te thata kan len chwa tum turin cha ani he huna hian Scholarship district chunga MLA in thlan puya ta na mo phurna peng sanga chanvo nei tu nodal officer te ankal khoma state level master trainer wiring te SDO civil pularem ro sailo chuan zirtirin zo na le chan na le soi ho na hun man ani bok Sarkarin auto rickshaw permit za som pani ati chwa chungchanga MNF political party mi te politika indu sakna atana sarkarin a hmang chu ZPM thalai Scholarship block chuan poi ati in za thla kan ti ZPM thalai chuan vo inkhan thu chwa siamin tun hnaya sarkarin auto rickshaw permit za som pani ati chwa chungchanga Scholarship auto rickshaw drivers union chuan thil fel lo tam tak omna ashiat awang le uchuak taka vote zon nana MNF political party mi le sa te hnena permit a pek awang le Scholarship auto rickshaw drivers union member azon nana phangte ahong thei don awanga sarkar laka lung oilo na anlan ti le permit pek te hi titlema siam thatura an ngen na te in omzia nei lova thangtlom taka siam an ni chu ZPM thalai Scholarship block chuan poyati in za thla ka ti hle ani auto rickshaw manga aizong auto rickshaw drivers union member 10 diglo takle uchuak taka permit za som pani lai mai te chuak lo tura an ngen na le lung oilo na ni ruk lai mai an lan tir hun chunga bial tu MLA pukelrin lianan ahmuna akal chil mi alo le angai sak du lo mai te chu amak anti a Scholarship Assembly constituency MLA ni lovin MNF party bill MLA a in muta mai emni ti chu ZPM thalai Scholarship block chuan an zo na ani sarkar ho tu ten malak pui an tiam hnuwa po omzia engma omlo te MNF East block Scholarship shwai tu ten malak pui an ni tur thu le permit mudabol te lisia ma thelu ta lo chir chian ve an tiama thuthuk na auto drivers union lamten an ngai chan mek laya permit pek chho an ni tamai chu MNF East block shwai tu te chuan auto rickshaw drivers union shwai tu te chu
an tham lo hle ani an ti a hei baka hian drivers union shwai tu ten bial tu MLA pukelin lian an mu tuma ashat puilo thu alo soi mai te chu mak an ti in mani bial auto rickshaw a eizong te din mun ashat chian lo zia le thil thazok du a ngai to na seng peilo ani zia pholang chiang hle a an ngai ni in thu chhuan siam kumsomriat pariat mi hne na hwai sen lo man hlan ani mani nun na thapa midang te nun na chan him tu mi hwai sen hne na India ram sarkar lai puin award a hlan thin Jivan Raksha Padak chunimin khan longtlai AOC venga cheng kumsomriat pariat mi pukholian hne na hlan ani longtlai DC office chamber a hlan na inkhoma hian DC puh lalming thanga chuan longtlai district atanga hwai sen lo mandong thei an nei chu ro puyati thu soin kum upato tak ni chunga midang te nun na chan him tura thok chuak pukholiana chu thangthar zok ta na enton tur nuchia tu ani ti in a chuang tak zeta India president ayo in he award thi a hlan ti asoi hwai sen lo man hlan na hian adong tu pukholiana chu stroke awang a che son hlei theilo awangin a ai o in afanu in award thi adonga sarkar lama changin Margaret J Vanalremoye SDO Sadar longtlai chuan pukholiana chanchin le lomana don chante asoi fi a chung kolam ai o le AOC veng khotlang shwai tu te VC le YLA le journalist te atangin thu soi ngai thla kani bok October ni somni pasari sang ni somni pakhat jing lamdaria le achan vevel khan longtlai AOC veng chom tu transformer chu achia da wangin longtlai PNE department a MR terina chuan siam that tumin transformer a hian na thoka hetia na thola hian transformer a chuan current kal thutin terina chu current hian amanta a transformer omna thangloka khosa pukholiana komsomriat paruk chuan lo mu in an kotamau tlon ro to chu keng chawin harsa takin terina chu a hol thla a anun na hi a chan him sakta ani khati zong ka tun chu ma chanchin thar kan ti chwa thai ani a clear to te in zawai mang tha ule